کامپانیا ششمین مجلس جنیا پارتیا یکیتیا دموکراتیک لسر بینگها برنسیبن بینگهین ین آزادی جن و تکوشین آوان دی جواکه ده و بردوامی لگرین آواکرنا جواکه که دموکراتیک یا کامپانیا و دبن درشمه ببر به آواکرنا سوریه که دموکراتیک و به پیشنگتی جنان آزاد. مجلس جنیا پارتیا یکیتیا دموکراتیک پشتی 2 ماهان جخابات بردوام کرنه بداوی هاتنا کمپانیا خویا ششمین رادگهینه گودا خویانی نو دبه و تکوشین جنین د پیک آنینه و هبونه وانده آچالاک هز دگرن جبو گوهرتنه د جیانه که جواکی ده و دموکراتیک ده تی خورد کرن اف کمپانی د دمک حسان ده جبو هرمین تی د دمک ده گو آلوزین سیاسی ین هرمی دلز دبه دستکفتین جنان و آوائه کی سیستماتیک هدف دگرن و هول ددن اراده آوان بشکینن تاوی هشمندی و ریخستن کرنه وانجی شورش جنره و تکوشین آوان ببردوام کرنه آوا کرنه کمپانیین تکز دکر و مسوگرد کرنه مافین جنان تینه دناو دستخستن دموکراتیک ده و د سوریه که دموکراتیک ده دکارن ورن بدستخستن گوتکوشین آوان بپارێزن و د قۆناغێکێ بەردەوامکردنە وەک هەڤی و پارازگاهی بکهینن. دوێ هەفتەیان کۆمپانیên de meclisa jin berdewamkirina çalakiyên pêk anî govbal kişandin ser hişyarkirin û xortkirina xebatên rêxistinî got ev yek beşdarbûna û xortkirina têk hê. Pêşdariya civakê û hezkirina jinan bû. Divê çarçoveyên de meclisa jin destkeftiyên herî berbiçav yên kampanya şeşemîn pêşkêş dike. Semîner bi sernavê malbata demokratîk û tundiyê 1845 semîner hatin li darxistin û hejmarên peşdaran gihiştî 7735 kes bûn. Pêkanînan xebatên kar û komxebatên li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê de di nav saziyên rêveberiya Xweser de bi hejmarekî 28 û bi pêşdarbûna 1072 kesan. Li parêzgehên Hesekê û Tebqa û Reqqa û Kûbanê de pêşdarbûna 872 civîn pêşdarbûna 772 kesan civînên giştî li ser manîfestoyên civaka demokratîk û 7 xalên wê li dar xistin. Bîranîna şehîd şîlan û hevalên wê li hemû parêzgeh û bajaran û nûkirina soza berdewamiya tekoşîna wan biriya rêxistinskirina 32 bîranîn bûn û pêşdarbûn 3123 kes bûn. Em di Meclisa Jinya Partiya Yekîtiya Demokratîk de vê tevlîbûna berfireh ya jinan û hemû hêzên demokratîk pir giring dibînin em tekez dikin got tekoşîna jin bi kompaniyan ew yan qonaxekî bi dawî nebe lê wekî pêvajoyekî rêxistinî û berxwedanî berdewam dikin. Azadiya jinan, azadiyan jinên bi xwe ye Meclisa Jinya Partiya Yekîtiya Demokratîk peye de 17 meha 12 2025. Jin jiyan azadî.